Karbi Anglong TV9 News kena arah doana phasame kardom people 0.1 kardom. Pini prime time berta thantang milimen mirdam thangchupi. Tangte berta thepi bertang tonpen arjupang sene. Bukajan AJYCP atumpen APDCL aputhak dharna kang. Lason se adapor phai krehnia pormalom pen bogajan Mary hingasai hemathing noalong insamjin pen AJYCP atumpen smart maker aputhak dharna kanipon. Lason sini phai ke thom chitia chiklo bogajan AJYCP ar lapen bang koi thongkep so se amuluk chingrum si tongser kot pen non malom chi thangkluk smart meter mate digital meter akele birabang kauthi otiktiga jok dharna ini ponang koklo pusin jitu phukon pen nang pachini do lapen ampar ta memorandum alos tame machekta ang talang ni tumalam thile nang pontusi bogajan pen hempuinti report Karbi Anglong TV9 News আপোনালোকে যেটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব না আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম সদৌ টাই হোম ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বিলং জিলা সমিতি আৰু স্থানীয় সংগ্ৰামী ৰাইজৰ জৰিয়তে আজি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰখনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে APDSLৰ জৰিয়তে এই বিজেপি চৰকাৰখনে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত যি খাটি খোৱা মানুহৰ যে হাছতীয়া ধন লুণ্ঠন কৰিছে এই লুণ্ঠন প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ যি গ্ৰাহকৰ ঘৰত স্থাপিত কৰিছিলে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ অতি শীঘ্ৰে উঠাই নিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যি পূৰ্বতে যি ডিজিটেল মিটাৰ আছিলে এই ডিজিটেল মিটাৰকে আকৌ স্থাপিত কৰিব লাগে কাৰণ চৰকাৰখনে আঁচনিৰ নামত যি শোষণ কৰি চাওঁ প্ৰক্ৰিয়া কেনে খাটি খোৱা দৰিদ্ৰৰ মানুহৰ যি হাছতীয়া ধন তেওঁলোকে কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইকাৰণে পুনৰবাৰ এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক আৰু লগতে শক্তিমন্ত্ৰীক আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজক শোষণ কৰা লুণ্ঠন কৰা বন্ধ কৰক আৰু আঁচনিৰ নামত কিন্তু শোষণ আৰু লুণ্ঠন কৰাটো যদি অনাগত দিনত চলাই নিয়ে এনেদৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ কিন্তু ৰাজপথলৈ আকৌ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব Pere meme ilitum asomar lapen ilitum sarusar engatum kustame aning hangabang do mango juice mate hithi kulat along kilong ponon hejong kiklang pon mango tango juice pu akompania hin pen kason se pon mango tango juice pu packet ar open EC hiji meme mate pere meme ason ache pan kiwang mate pere meme ilitum labang so juice kijun pen opran hinuji Lasa tokanu kidu Karbi khaimate khaidu ana phanstame Karbi Anglong la peni jang Karbi Anglong aru kidu rat non malom kichu kijung hormu lahai ili tuma prang si kilang ponang ji akinang su lake spare dead mate factoria along pen making arni la pen upper trong sikili lo bulatan te ili tum namni der ji aphan ili tum Karbi Anglong TV9 News Birta Jadai long pen pachini ponsi non malom kichu kijuna hormu penta oprana phan pahino dakon la pen monera phan apran chitame namun la sikachuri akinang sotbina non hejong social media Jadai long kiklang pon mango tango juice along achipan kidu ko kajok edona kolat along osomaratum kijun boma pora hutkulat hempu chithik dilong si langdun pen mango tango juice along chipan kilong pon takte social media Jadai along Karbi Anglong la peni jang Karbi Anglong orada phan ke pachini pon alam thebenle arjukan sini news report Karbi Anglong TV9 News manali tumhai ise la so video pena pachini kangtung lalo mango tango juice labang so mango tango juice kabonai lake non ke dam tang non herlang chikloyon thoma prang me 27 si bonai la so mango tango juice ke 2024 anis chikloyon thoma prang lapen expire date ke December November 26 tarik 2024 non ke bangji ansi expire tel anang bong model so mango tango juice ko sonsi dak achipan pheri meme hormu dake do kokma labang so hormu ke lake hojai a bepar tumsi wan lo a businessman tumsi la sinali tum theklong lo nilina paklang ponon la so mango tango juice so somartum dak nanga chon nam pensi dak alang lian ningke me ake hai dhuni ram rong hang rong koroi West Karbi Anglong rong koroi
alang li keda ni tum dokan kedo sar anna bang kulada chubi bona barim lo alang li ning mi pik alang li asu osomartum kijun thekdon long lok pen jok se alang li la ana ke ong ta me no la hen ta yo george de lo alang li wanang ko thai tha da george de lo la son si cartoon hini alang li chokhang nun lo no la son si la so juice osomar han ke pa jun phere me la sinang li tum lang pa mino jo sok ache panang se yo la son si nili jo la son si nang tum theklong pola si padu adokan ni tum same akulat chubi tum same labang so a company ba nang tum cho nam nune dei phansi bal khang nune dei phansi ni labang so video penal tum phan tuning ri lo jo la son si osomar dong ji bon ki jun bon de la ke cancer long po apok nang chu kot po dai cholera dysentery nang long polo son si pray tum osomar de la leng thi tum de la son phere me la so polo aro ni ri Nanti pini abierta ke lang sikan ton pondok domi thang me kardong.